Udah mau kena siapa? Petis menang pasangan satu nomor 4. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadeje. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. 20 Si Dima. 10 9 8 7 Udah mau kena siapa? Petis menang pasangan satu nomor 4. Motor Alam Pak Wahyu Kabupaten Sabang. Maka 10 9 8 7 Selempang Pote si menang. Petis menang Asep pasangan Sap. satu nomor 10 Asep Sap Putra Iqbal. Nomor 11 nomor 10 Lombok 2 Mamang Pamekasan. Nomor 11 Pancoran Emas Yuda Pamekasan. Persiapan pasangan satu nomor 15 Opel Katibo. Waktu berjalan untuk pasangan satu nomor 10 6 5 4 3 2 1 tul. Idul menang pasangan satu nomor 10 Lombok 2 Mamang Pamekasan. Abu, siapa sih nokok mak benih torik? Benih Rodoni. 30 tul. Ceng meler. Pet. Merah masih menang. Bager sila dyan dinomdul jingara. Bahasahid ya. 14 Putra Sakti Haji Imron Narosbejo. Putra Nomor Sakti. 10 Paduk Satona. Persiapan pasangan satu nomor selekor telur ekor. Putra Selekor Sakti. Sandal Yayuk Muda Pemekasan. Nomor 20 10 9 8 7 6 5 tuh. Pemenang pasangan satu nomor 14 Putra Sakti Haji Imron Arosbejo. Selekor Berandal Yayuk Muda Pemekasan. Nomor 3 ekor Macan Asia Haji Toyib Sampang. Persiapan pasangan satu nomor
nomor 10 ekor Bahaya Giru Agam. Jika teman-teman ingin membuat jersey karapan sapi, langsung saja ke Silver 21 Apparel. Silver 21 Apparel melayani jersey printing, sablon kaos DTF, serta kaos polo. Tidak hanya jersey karapan sapi saja, jersey tim olahraga, racing, serta banyak yang lainnya. Tentunya kami produksi sendiri dengan mesin printing yang berkualitas tinggi, satu-satunya yang ada di Madura, dan mesin sablon DTF paling besar di Madura. Yuk langsung datang ke Silver 21 Apparel yang beralamat di Jalan Kiai Haji Amin Ja'far nomor 34 Pamekasan. Teman-teman bisa langsung memilih bahan serta desain gratis dari kami. Kami juga melayani pemesanan secara online, tentunya dengan desain gratis. Langsung saja hubungi kontak person di bawah deskripsi video ini ya. Terima kasih. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 2. Pemenang pasangan satu nomor 3 ekor Macan Asia Haji Tayyip Sampang. Makan termasuk pasangan satu. Boy di mah. Di mah. Iya no di mah. Belum sangat ya. Kamu bodi dol, abo, didol. Abo japon didol. Pasangan satu nomor 2 Apa? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 2. Bakun daya merah di dapo wih hotel. Dapo wih hotel bakun daya. Saan le. Foto pemenang pasangan satu nomor 31 Palu Gada Amira Tanjung Bumi. Telepon sana nomor 34 Kapten Sius Jafir Sumenep, nomor 35 Serdadu Papua Emertule. Persiapan pasangan satu nomor 30 betok Pak Polo, 30 betok Kapten Sius Jafir Sumenep, nomor 40 Prabu Siliwangi Haji Sarul Manding Sumenep. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 2. Asal bang murah. Oh, mepet guys. Mira pemenang pasangan satu nomor 34 Kapten Sius Jafir Sumenep. Kapten Sius Jafir Sumenep, nomor 40 Prabu Siliwangi Haji Sarul Sumenep. Persiapan pasangan persiapan 42, 44, 46 hotel telok kalak situ. Sắp đón lên mình đây, xe ra chừng đi.
Foto pemenang pasangan nomor 40 Prabu Siliwangi Haji Darul Mandeng Semarang. Pak Pelodio Prabu Angling Dharma Aka Ketapang Sampang nomor 44 Bandung Balap Pak Sipul Pamekasan nomor 46 Tapor Kilat Edi Kanginan. Persiapan pasangan satu nomor 40 Beluk Pak Pulau Sana Seketitu 10 9 pasangan satu nomor Seketitu. Abo iya tengah bodoh kena. Sedih mah. Tapor Kilat Edi Kanginan. Sepu jagat Enger Pole Mamang Padi nomor Seketitu. Enger Pole. Senjata tajam Sunar Podi Pamekasan. Persiapan babak kedua golongan menang 2 telur 5 tuh. Aduh. Oh, tabran. Pasangan satu nomor Seketitu. Senjata tajam Sunar Podi Pamekasan.